गर्भवती आइजोफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। बेसेन लायालासे गसाइगाव टिपि र'डआव थानाय सारदा मेडिकेलाव गर्भवती आइजोफोरनि थाखाय आल्ट्रा सन'ग्राफि खालामनाय सोलिगासिनो दं। गसाइगाव आरो कचुगाव जौगाखां खोन्दोनि सिङाव थानाय साफ्रोमबो गोर्बोआव थानाय आइजोफोरा फ्रियावनो सन'ग्राफि खालामनानै लानो हागोन। अदेबानि गोर्बोआव थानाय साफ्रोमबो आइजोफोरा बे सुबिदा जेन' लायो आरो दालालफोरनि आखायाव जेन' गोग्लैनाय रां गारनाङा बेखौ खावलायदों सारदा मेडिकेलनि बिगोमा सजल दास बिथाङा। लोगोसे सप्तायाव गासै सानब्रै बे राहाखौ लानो हागोन। दे बिदिब्ला बांसिन मिथिनो दानो गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव कल खालामदो 0366929515 9954037500। गर्भवती महिलार भावे फ्री सोनोग्राफी करा হয় कोचेगाव ब्लक और गोसाईगाँव ब्लकर भावे प्रযোজ্য। जननी फ्री सोनोग्राफी सार्विस 4PW गोसाईगाँव ब्लक PSC अधीनत चलि थका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यार अधीनत चलि आछे। एटू 5 माह हल चलि आछे। एटू कन्टिन्यू चलि थाकिब। এইটো অসম চৰকাৰৰ অধীনত হৈ আছে। এইটো কোনো পইচা পাতি নালাগে, একো টকা পইচা নালাগে, না একো নালাগে, অকল আহিলে হল। আমাৰ ইয়াতে যে ফ্ৰী সোনোগ্ৰাফি চলি আছে, যিমান দুখীয়া মানুহবিলাক আছে তাৰ কাৰণে বহুত ভাল। এইটো আপোনালোকে সুবিধাটো লওক, কোনো কাৰো দালাল চক্ৰান্তত পৰিব নালাগে। ইয়াতে গভৰ্নমেণ্ট ফ্ৰী দিছে, আপোনালোকে এই সুবিধাটো লওক। ইয়াতে ডাইৰেক্ট আহিলে হ'ব। হ্যাঁ, ইয়াতে ডাইৰেক্ট আহিলে হ'ব। সময় কিমান পৰা? সময় 2টাৰ পৰা, আবেলি 2টাৰ পৰা। কাগজপাতি কি কি লাগিব ধৰক? কাগজপাতি মানে টিটি, ইয়াতে টিটি যিটো কাৰ্ড আছে এই কাৰ্ডটো লৈ আহিব লাগিব। সপ্তাহত কিমান দিন চলিব? হ্যাঁ, সপ্তাহত 4 দিন। বৰ্তমান 4 দিন, পিছত যদি বেছিকৈ হয় তাহলে কন্টিনিউ হ'ব। এইটো একচুয়ালি পারফেক্ট কব নোৱাৰো। আৰু এজন সোনোগ্ৰাফি মানে প্ৰফেসৰ আহে ইয়াতে, এই মানে ব্লেক সোনোগ্ৰাফি কৰে পেটৰ কাৰণে, হোল এবডোমেন হোক, কিবা হোক, নেক হোক, এইবিলাক কৰে। এই সপ্তাহ 2 দিন আহে আৰু 4 দিন ফ্রি সোনোগ্রাফি ইয়াতে হয়, সানডে ক্লোজ। BSc सेमिस्टारनि थाखाय गोविंद बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशियल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया गोविंद बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो दं। फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास, सेल्फ डिफेन्स, स्पोकेन इंग्लिश क्लास बे सुबिदाफोरखौ फरायसाफोरा बेसेन होआलासे खाबु लानो हागोन। लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्री बास सार्विस होनाय जादों। लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं। आरो बे खेबनिफ्राय भेन्यू सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद होनो हागोन। बेनिखायनो गासैबो जौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ गोविंद बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिशन लानानै गोबां सुबिदाफोरनि खाबु लानो खावलायदों फरायसालिमानि बिबुंगोरा धनन्जय नार्जारी बिथाङा। बांसिन मोनथिनो थाखाय 9101784754 7002271929 9706680878 बे नम्बराव सुलु ला।